nibwo nyamusore yaguze iPhone 15 arayohereza. Umunsi wa visite wa mwana nibwo bagiye kumusora amubwira ngo tugufitiye impano, barayimwereka, ariko kubera ko kushira bitemewe uzaza uyikoresha mu biruhuko. Ni impano tugufitiye kubera ko mwana wacu utadukojeje isoni, waratwumviye, wemera ico twagusabye. Iyi ni impano tuguhaye. Yuko bakoshanyije inka 14, ngo inka 4 bariko bazibarira $1,000, ngo izindi nka barako bazibarira $500 aba diaspora. Mwege turabashimira ko muzamukwa neza, timugire isonde mugukwa, muzamukwa muvuye inyuma, kandi mwamara mugashara n'akantu ko kwibona. Umwana wino turabashimira ko muzamukorera iwabo ibishoboka n'ibidashoboka mukabishobora. Ico kantu turakibubahiye, muzamugikora neza kandi muzamukiranuka. Imana nije guhemba izokibahembera, ndagira ngo ageze mu wa 6 mu gihembwe ca 2 umwana aza guterwa inda. Mu wa 6 igihembwe ca 2 aza guterwa inda, ayiterwa na wa musore twababwiye mwibuke bakundanaga akiri umunyeshuri. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome. Ndagusuhuje, nkwifurije igitondo ciza, we bukende se nabugorobye, nkwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Ngo amahoro y'Imana akomeze akurinde mu byo urimo, kandi ukomeze ugubwe neza muri gahunda zawe zose nziza urimo. Ndamukije abanyamurenge bose ku isi aho baherereye ukuye mu Tugara, ndamukije abanyamasese bose ku isi, ndamukije n'abanyarwanda bose ku isi. Ngo yambu amahoro mu mitima aganze. Turamukije abantu bari kwivuko cyangwa se kuri gakondo, abantu bari iwacu, abantu banze gusiga ibanza by'abasekuruza nabase. Turabaramukije cyane ngo yambu kandi ngo Imana ikomeze ibishimire. Turamukije abantu bari ku rugamba M23 AFC, turabaramukije cyane ngo amahoro y'Imana akomeze abane namwe n'ukuri kandi muzagere ku ntsinzi. Turabakunda cyane kandi duterwa ishema namwe. Turamukije abanyafrika bose ku isi, turamukije abanyaziya, abanyamerika, abanyaburayi mwese. Turabaramukije kandi tubahaye kaze, dushimiye ko subscribe kuri Ineza Live TV. Gura umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane. Tuzicuza kuza kubana n'uyu muryango. Yandirimbo ngo nta mana nta buzima, ibyo dukora tubikorera mwebwe kandi turi feri ryanyu. Turabakunda cyane, mwahisemo neza n'ukuri. Imana ibahe umugisha. Naho ibindi byose ni inyongera, niko Yesu yavuze. Inahanga twebwe iwacu turacare muri cage c'ubukonje, niyo mpamvu twifubitse gutya. Imbeho yabaye nyinshi cyane, abantu twaramo akayura. Abanyendondo turabaramukije iwacu kwivuko, umuhano ukonje cyane cyangwa se abantu bazakonja cyane, ariko abantu baho ugasanga n'abantu beza ku masura, abantu beza ahantu hose, imbere n'inyuma. Mugane wa yandirimbo turabaramukije cyane. Nanigiye kuvuga turabasuhuje, ariko tukibuka ko imvugo yanyu ari turabaramukije. Dufite inkuru dushaka kubahereza cyangwa se kubasangiza, ariko yadukoze ku mitima, isa naho harimo isomo rivuga ngo guhitirwamo cyangwa se kutihitiramo bigira ingaruka. Hari inkuru y'umusore uherereye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mu gace tudashatse kuvuga, ariko nawe kino kiganiro wenda ari buze kukibona cyangwa yiyumve muri uyu mwandiko. Kwa kundi ushobora kuba ufite nimero yawe, nkabona status zawe, wowe wawe tureba, cyangwa se we tuziranye cyangwa tutaziranye, ariko gusa tukaba just friend gusa, ukaza ureba status zanje ndi ingaragu. Uyu musore yari inshuti n'umugabo uherereye hano mu gihugu c'abaturanyi, hano hirya i Kigali. Reka tuhavuge nta kibazo, naho ni hanini. Nuko amenyana n'uwo mugabo, usibye ko si ukuvuga ngo baramenyanye ukundi, bari baziranye. Umutipe ataraje hanze, aragenda amara imyaka ingahe, agira igitekerezo cyo gushaka, akabona wa mugabo baziranye hari akana k'agakobwa kaka under age ajya postinga
akavuga ngo umukobwa wanje ugire amasomo meza, umukobwa wanje ugire weekend nziza. Ako kana ni se wabo. Nuko wa mugabo cyangwa wa musore rimwe abona ka kana nyine bagasukishije kari mu biruhuko, akana gasa neza, ubona ari agakumi. Sibyo kuba nyine abantu ntawe ukimenya umukuru n'umutoya, imyenda twese yabaye imwe, ibisuko byabaye bimwe, inzara ni zimwe. Noneho wa mutipe abaza n'umugabo ati ese uyu mwana ni umugore ni umukobwa bite? Umugabo aravuga ati ni akana ka mukuru wanje, ni akana k'akana afunze, ni umwana afunze araciga, ari mu wa 4 wa segonderi, aracyari mutoya gusa nuko afite umubiri. Hari abana bafite imibiri nyine ukagira ngo ni umuntu mukuru kandi ari umwana. Araciga, aracasize imyaka 2 nibwo azasoza. Umuhungu aravuga ati ni umutegereza uyu mwana, ntaharaka mfite, naramukunze kandi nikirushijeho imiryango yacu iraziranye. Umuryango wacu urabazi mwebwe kandi namwe muzi umuryango wacu. Uyu mutipe akaba yaragendeye mu nkambi ya Nyabiheke mu Rwanda. Nuko amare uwo muhungu aganira, urumvaga ni sebukwega, kuko uwo mwana w'umukobwa ariko atereta uriya mugabo ni se wabo, ni sebukwe mu Kinyamurenge. Amasano y'Abanyamurenge nyine nuko nguko aba ameze. Marangije baje inama yuko agomba gutegereza uyu mwana imyaka 2 si myinshi, kuyo uba umaze mu busiribateri wigereranyije iyo uba umazemo niyo myinshi. Baje inama z'uko bagomba gutegereza uno mwana. Nyamutipa abwira isebuka aramubwira ati ese uyu mwana ntiyaba afite undi sheri wowe uzamucace wumve nimba hari undi muhungu baba bari kumwe. Umwana akaba afite umuhungu bigana, ariko umuhungu bigana uri imbere yiwe uri muri 6e segonderi, umwana ari mu wa 4. Bakunda na bya bindi bya interna murabizi, haba harimo kubeshana, haba harimo urukundo rwa seriye, haba harimo gutakarizanya igihe, haba harimo ngo mufatireho furi nyine iminsi y'10. Ibintu nk'ibyo abantu bose babinyuzemo. Noneho ise wabaga aja gusura umwana mu kigo cage cya visiting, ngo hagere batangira kuganira n'umwana amucaca biri aho ngaho. Umwana ati nanjye nimara gusoza nzabereka ubukwe bwiza cyane, mfite sheri iwe arasoza uyu mwaka. Noneho ubwo ise wabaga ati none se umuntu mwigana ku kigo kimwe uri aha ngaha yakugezaho kuki waguha pasi y'umunyamerika? Abanyamerika baba bafite imbaraga, waguha pasi y'Abanyamerika. Umwana ntiyabyumva kubera ko nyine si ibintu byiwe, yari mu yindi mudu yako kanya aho ngaho. Umuntu uri mu rukundo ko rumukuramo biza bigora, keretse utarurimo neza. Nuko ako kanta kajombamo arataha, ashike gayicaza mukuru wiwe n'umudamu, ababyeyi bakuru. Arababwira ati umwana wo kwa runaka barabagiye hanze, twaraganiye numva n'umwana yarakuze mu bitekerezo, umwana ufite viziyo muri we, umwana ufite ibitekerezo bifatika kandi by'abagabo. Umuntu si igihagararo, umuntu si imivugire, umuntu ni imitekerereze. Harya siko bigize yavuze ngo umuntu si uyu umuntu ni ibikorwa. Uwo niwe mugabo mu Kinyamurenge niko tumwita. Hari n'abagore bavuga ngo uriya mugore yakoze ibintu bya kigabo, ubwo yarapfaka yareze abana, abaho uburere bwa se na nyina n'umugabo. Mbese umugabo ni ibikorwa. Yicaza mukuru wiwe baraganira, aramubwira ati numvise arafashije, none reka uno mwana tubitangire tubimushiremo, ahari wenda hari ikintu kizahinduka mu rugo rwacu cyangwa se mu nzu ya sokuru. Ababyeyi ati tukaba tugize Imana natwe tukagira umukwe hanze, Imana igahindura amateka, Imana igahindura ubuzima. Barabiganiriye nk'umuryango, mukuru we na murumuna we n'umugore we. Baravuga ati umwana cyo tuzamukorera, tuzamukura kuri kariya gahungu k'akanyeshuri kadafite viziyo, kadafite ico gafite. Biragenda bakomeza kubyinjizamo umwana, ababyeyi barabyumvikanye biragenda bimara igihe biratuye. Noneho gawa mukobwa arangije mu wa 4 segonderi, nibwo umuhungu yaje noneho kubyinjiramo cyane. Abyinjiramo cyane agara igihe aganira na nyina wabo na kakana. Ewana yumva nyine ibintu babyinjiyemo cyane ko barashaka umukwe, ko murabyumva cyane mwebwe.
abafite abakwe hanze ko murabyumva cyane, cyangwa se abafite abana hanze ko murabyumva cyane ukuntu hari ahantu haba harimo ikintu gisa no guca agasuzuguro. Fundraising y'umuryango bagucira ibihumbi 100 by'abanyarwanda ukayatanga, 50 ukayatanga, mbese biba byorosha kugira amafaranga ubona ya emergency yako kanya, biroroha. Umwana rero ataha, barangije mu wa kane arataha aja mu biruhuko, amare kuja mu biruhuko isi aramwicaza aramubwira ngo mwana wanjye uku nuku twakuboneye umugabo hanze, none uwo mugabo turagira ngo muvugane kuri telefone, muganire, mubohokaneho, mumenyane, nyine muzagera igihe cyo kubana mwaramenyanye cyane bihagije. Umwana ntiyabyumva, umwana arabyanga umunsi wa mbere, umunsi wa kabiri bamushiraho agahato, baramuhatiriza. Umwana aja kuri telefone aravuga bisanzwe ngo n'agasuzuguro nyine kari aho ngaho katari gakeya, kubera ko kurya kugutsindira urukundo ni ibintu bigoye cyane. Nuko umwana arangije, nyina wabo umwe twababwiye aza kwinjira muri wa mwana w'umukobwa, abimucengezamo aramubwira ngo noneho wewe ntubona ko urangije mu wa kane, wemererwa kwandana n'uyu muhungu, banaguhindura n'ikigo ukaja kwiga ku kigo ciza, ikigo wifuza, ukiga ahantu heza hatandukanye nanga yego aho uri nyine si habi, ariko bivanye n'ubushobozi ntabwo haba hameze nkaho uriya musore yoza kwishurira. Nyina waba bimushiramo cyane, umwana arabyumva, ariko nyine bya bindi byo kuza bagupombamo ikintu utabikeneye, agomba gucengezamo. Umwana agera igihe avugana n'umuhungu nyine, ariko umwana bitaramuja ku mutima, atarabyakira neza, kuko yari afite sheri wiwe. Sheri we yaranarangije segonderi ico gihe, kuko sheri yigaga mu wa 6, umwana yiga mu wa 4. Noneho baravuganye, baraganiriye, ibintu biri aho ngaho biracitse, nibwo nyamusore yaguze iPhone 15 arayohereza. Umunsi wa visite wa mwana nibwo bagiye kumusora amubwira ngo tugufitiye impano, barayimwereka, ariko kubera ko kushira bitemewe uzaza uyikoresha mu biruhuko. Ni impano tugufitiye kubera ko mwana wacu utadukojeje isoni, waratwumviye, wemera ico twagusabye. Iyi ni impano tuguhaye. Ngira ngo iri muri miliyoni y'u Rwanda nandarengaho. Umwana arishima, ariko ntibamubwira ko ari umufiansa y'umwoherereje, umwe wo hanze. Umwana arishima, amare kwishima, igihe cyo gutaha baramubwira ati sasa umugabo wawe cyangwa se sheri wawe yatubwiye ngo ino myaka 2 isigaye ureka yikwishurire. Nk'intangiriro y'urukundo, bya bindi abakoze bavuga ngo intangiriro harya y'uruhara na amasoso, nimba ntavuze nabi, ariko ni hafi yaho ngaho. Ya myaka 2 fiancé arayifashe, arayishuye, urumvaga nicoga yamatangira kuzafasha kwa basebe ukwega keraga bagiranye igihango. Nibwo umwana yarageze mu wa 5 mu gihembwe ca 2, wa musore aravuga umuri hanze kugira ngo ibintu tubishire ku rundi rwego cyangwa se tuzangure, reka mfate irembo. Ariko ibyo ngibyo tabikora, yarabanje kugana n'umuryango wiwe, ise na nyina barabanaga, barabiganira, n'umuryango mwiza, tireka dufate irembo. Dusubiye inyuma gato mu Kinyamurenge, abanyamurenge ba kera hari n'igihe ngo bagaza afata irembo umwana avutse, umwana w'umukobwa, batazi ngo azobaho, batazi ngo azobiki, batazi ngo azoba masera, batazi ngo azokura, batazi ngo ejo azopfa, bakamavuga gusa kubera ko twagukunze ngo mwabyaga agakobwa keza, ngo reka dufate irembo. Abantu bakuru b'abanyamurenge ibyo ngibyo mwe murabizi, kandi wari umuco wacu dukunda, sukusebza n'umuco dukunda, kuko n'umuco wacu ntaho twuhungira. Ababyeyi be muri Amerika barimwemerera bafata irembo. Bamare gufata irembo, umutipe yamasa n'ufashe inshingano ziwabo w'umukobwa aratangira akaza bamenyera nyine buri kimwe, nubwo yego bari mu nzu yabo, ariko n'utundi tuntu yageza bakorera nk'umukwe wabo nyine, kugira ngo yere approving yuko nyine ari umugabo ufite icyo ashoboye. Biragiye biratuye, bafashe irembo. Banatubwiye ko abaduhaye amakuru yuko bakoshanyije inka 14, ngo inka 4 bariko bazibarira $1,000, ngo izindi nka bariko bazibarira $500. Aba diaspora mwege turabashimira ko muzamukwa neza, timugire sonde mugukwa, muzamukwa muvuye inyuma, kandi mwamara mugashara n'akantu ko kwibona, bakorora $1 ngaya. Turabashimira ko icyo kintu muzamugikiranukaho. Iyo mwakunze umwana wino
turabashimira ko muza mukorera iwabo ibishoboka n'ibidashoboka mukabishobora. Ico kintu turakibubahiye, muza mugikora neza kandi muza mukiranuka. Imana nije guhemba izokibahembera ndagira ngo biragenda. Wa mukobwa mu gihembwe ca gatatu atashe, ariko bamuhisha ko bamukoye, banamuhisha ko banamuguriye telefone umukwe umugaboga wo hanze. Iwabo barahindutse, bakubise agapango keza, baje ko kugasoza bashiraho za senyenge zimwe z'umuriro. Ese senyenge bahita butemeka inyamurenge bacumwe. Umutahe bakubitaho umutahe wa wundi wo gucomeka ku buryo ushoboye no kucurira ntahomenera kubera imitahe bamwe bazavuga ngo ni igishoro, ariko mu kinyamurenge twebwe umutahe nizo senyenge abanyarwanda bita ngo ni amasenyenge, niko twe tuyita. Bakubisa agapango keza n'amarange na jaride barazibagariye, bashiramwo n'ibindi biti, bino biti byera imbuto, imyembe, amacungu, nyine barahataka, berekana itandukaniro ry'uko bahoze n'uko bameze bafite umukwe. Basa neza, parafo ngiyo nziza, amakaro ngayo meza, sima bayivuyeho bagiye ku makaro. Ni inkuru twahawe n'umwe muri famiye yabo. Nyine hahinduka asa n'ibwami, namwe ko murahumva, ntiriwe mvuga amagambo menshi ngo nsarare, ko murumva urugo rw'ukuntu rwari rumeze n'ukuntu rwahise ruhinduka ako kanya. Umwanaga nta makuru y'uko yagurishijwe, reka tuvuge gutyo, nta makuru y'uko hari inkwano ze batangiye kurya. Ibintu byageze mu Burundi rwego, iwabo harahindutse, ibintu byabaye byiza, nacagishimira Imana. Ibyo ngibyo biragenda. Wa mwana nyine abona hari ikintu cyahindutse iwabo, abona ko hari kuna maendeleo, ibintu byabaye, ibindi byabaye bisha, byabaye byiza. Ati rero mwana wanje, uno mugabo aragukunda, ni intambwe twatugeramo niyiwe, ariko ntago umwana aramenya ko yagurishijwe. Uko nukugurishwa, reka tuvuge gutyo, kandi mutobare mutwumve neza, ko nukugurishwa. Inka niyo muza mujana ku isoko, izi ngo murayiragiye, bakayikubita kera kicinjiye, bakaba barayibaza nta makuru. Noneho rero umwana biragenda, ibintu bye barabitwara byose, baramutanga ntiyamenya amakuru. Mu biruhuko akazaza akavugana n'umugabo, yari afite iPhone bamwoherereje, bakaganira, arangiza mu wa gatanu, ageze mu wa gatandatu mu gihembwe ca kabiri, umwana aza guterwa inda. Mu wa gatandatu igihembwe ca kabiri aza guterwa inda, ayiterwa na wa musore twababwiye mwibuke bakundanaga akiri umunyeshuri. Umwana yaganirije wa mugabo twababwiye bakundanaga bari ku rwego rumwe bigana, ariko wari imbere yiwe yari amaze n'imyaka 2 arangije. Aramubwira ati yewe iwacuga nuku bimeze. Ayo makuru umwana yavuze, nyina wabo niwe wacitswe abibwira umwana ko kera bamugurishije, cyangwa se bakoze ibintu byose byarangiye, bategereje gusa ko namara gukora cya leta ataranabona diplome ubukwe buzahita buba. Ni nyina wabo wacitswe, iyo nkuru arayivuga. Umwana nawe niko kwicazaga wa mugabo wiwe yikundiye, umwe basangiye akabise n'agahiye, arabimuganiriza. Umutipe rero aravuga ati okay, ikintu ciza gishobora gutuma uriya mutipe kwanga cyangwa se atagutwara nuko nagutera inda. Karabaye umukobwa bamutera inda, bamara kumutera inda, tipe wayimuteye we arayemera kuko aramukunda, kandi bamaranye imyaka irenga 3. Iyo ngiyo wenda niyo uwo mugabo bamubwiye, ariko ashaka kuba banamaranye imyaka myinshi. Kurya urukundo ni ikintu gikomeye cyane. Hari n'uwo muza mukundana mwigana muri primaire, mukayirangiza mukundana, secondaire mukundana, mukazana abana. Cyo ngicyo rwose nta gitangaza kirimo. Ibyo ngibyo biragenda. Nuko umukobwa gatashe mu kiruhuko c'igihembwe ca kabiri mu wa gatandatu afite inda, nibwo gayicaje se na nyina arabaganiriza. Atese papa, kubera iki mwangurishije ntimwambwira? Kubera iki bakoze ibintu by'imihango yanje ntimwambwira? Byo gukwa, byo kugira gute ntimwambwira? Bagwa mu kantu. Ayo makuru akaba yaravuzwe na nyina wabo. Umwanaga baratangiye ngo ukuntu twagize hano, ngo ibintu byarahindutse, ngo hano habaye heza. Nyine batangira kumwereka bya bindi umuhungu yagiye abakorera. Binavugwa ko inkwano bari barazimaze wenda
bishoboke ko bari baraguze nk'amasambu reka tuvuge uko, cyangwa bari barazishoye mu bindi, ariko uko biri kose ntihoburamo inka 8 zoba kera zimaze kuribwa, uko bizoba biri kose. Ibyo ngibyo byama bisaga n'ibizanye umwuka mubi, bimarega kuzana umwuka mubi, nibwo ikibazo cyaje kuba kimeze gutya. Amakuru azagenda ni nk'umuyaga, amakuru ntazabura haca, habe no twokinga hano hose, amakuru ntiyobura haca ni nk'imbeho. Nibwo nyamusore yaje kumenya ko umufiance we atwite. Kumumva ico kintu, amare kumenya ko atwite kiba ikibazo, barasakuza, barashwana, baraserera, ariko nk'imiryango iziranye baravuga ati okay, ibyo nayo nemeye kumwigisha ya myaka 2 mu 5 mu 6, nta kibazo ndayahomba, ariko ico ntari buhombe inkwano zanje zo muzinsubize. Urumva ico kintu, muzinsubize, kubera ko sinzotwara umukobwa utwite, sinzatwara umukobwa wabyariye iwabo, sinzatwara umukobwa wagiye gutwita ku muhungu utaramukoye aziko nanamukoye. Nyine hamazamwe umwuka mubi, biba bibi, ntibizasa neza. Umuhungu gico asaba basebukwe, ibyo mukora byose njewe simfitanye ikibazo namwe, ikibazo ntacu mfitanye namwe pe, iriya myaka 2 namwishuye ndayihomba, ariko muranyishura za nkwano zanje za nka 14, kandi nka zine mwibuke ko twavuze ko bazibara $1,000, izindi ni 500. Kandi uko biri kose n'umuhungu hari n'ibindi bintu byinshi yagiye afasha kwa basebukwe, ibyo nta gitangaza kirimo, n'umwana wari wavutse muri urwo rugo, nta gitangaza kirimo pe, ako ngako ntimunyumve nabi. Ikibazo gacama kibico ngico, uwo mugabo imyaka arimo ntabwo yapagasa ngo abone izo nka. Uwo mugabo utunze afite ntago yabona ibyo uriya mwana yamukoye kugira ngo abimusubize, biragoye. Inkuru kugeza n'ubu ngubu iracari ikibazo mu miryango ibiri, inkuru kugeza n'ubu ngubu ngo yabaye kimomo, izarebe kimomo. Ico nshaka kuvuga kuri aya makuru maze kubabwira, babyeyi mufite abana b'abakobwa, mubashingira aho badakunze bakaja kubabara mu ngo, mwebwe mukamu ubuzima bwiza mwishimye. Aho ngaho mama muri gukora amakosa, aho ngaho mama muri guhemuka. Umwana aje kumugabo adakunze, aje kumugabo atigeze aniyumvisha ko yanamubwira ngo mugabo mwiza sheri wanje. Umwana aje ku muntu atari fieri yiwe, umwana aje ku muntu atigeze na rimwe yiyumvisha urukundo. Mwebwe gusa amadolari akomeze yimene, uko nukugurisha abana. Niho rero musanga ingo nyinshi zibanye zikomanya amahembe buri munsi, ngaho n'induru. Wakora ikosa bajana umukobwa hanze cyangwa umuhungu hanze, mugatandukana, mwamara mugatangira kublaminga imiryango, ngo se kuri ya mwana umuryango avukamo ari muzima, ngo uriya mwana kiriya kintu bagikoreye iki? N'umuryango muzima icyo gikoreye niki? Mwaramugurishije. Yosefu ngo bene se bamara kumugurisha, ngo niwe wagize gute? Niwe waje no kubakura muri cya gisuzuguro kandi baramugurishije. Iyo ukoze ikintu nk'ico ngico, simpamya ko caguhira, simpamya ko urwo rugo rwaba rwiza. Amara gushikiriya bagatandukana, divorce. Cyangwa se yamudekarara n'umunsi yuri indege agiye gushika, aha bagahamagara abandi bashutiwe cyangwa bene wabo bakaza yapote kumutega iwe ntanamenye n'amakuru, kubera ko mwamukora ikintu kitari ciza. Mugende mureke ibintu by'inyungu, inyungu mugende. Umuntu yifuza inyungu cyangwa se aryoherwa n'inyungu yashoye yungutse, ariko gufata umwana ukamushingira, muze urwo rubanza urumva uzarucika gute? Urwo rubanza wishizemo ntabwo uzahamagara famiye uvukamo ngo irugufashemo, kuko umunsi bagwagaye ayo mafaranga ntiwahamagaye famiye ngo muze duserebure n'abanyamafaranga ku mwana. Oya, wayariye wowe n'umugore wawe n'uwo murumuna wawe. Murishoka ayo mafaranga amezi 4 babahaye muzaba mumaze kuyishura. Mwakunze biguruka, mwakunze gukira mutavunitse, mwakunze gutunga mutabanje guhera hasi. Barabota. Iyo nkuru yanyejo nejo bundi rasakara aho ngaho mu muhana babamenye, babote.
maze mwaba mutangira mu biciro ry'imigani muza mutinya no gusohoka. Ibintu byo gushingira abana ahantu badashaka bigira ingaruka mbi, kandi ntibigira iherezo ryiza. Nizo zango muza mwumva ngo yamutege yashike baratandukana, nuko yamukunze, nuko yamushatse atamukunze, yamugiyeho gusa kubera inyungu akeneye visa. Ubu nyine abakobwa benshi target yabo ni visa, abahungu benshi target yabo ni visa. Iyo ugize rero Imana ukamuyoberaho akeneye visa, akubesha urukundo rudahari, mwamara gushika ngo turi type yanje twagiye twumva abantu ngabo. Yeme muze kutubwira ko mwumva ayo makuru, muze kutubwira ino nkuru ko nange muhamuyumva, nimba koko bikwiye wa muco ku mwana bozamushingira atabizi. Ariko ndahamya ko bizari byakera. Ibihugu twagezemo ubu nyine umwana agomba kwihitiramo wenyine uwashaka. Nashaka hitemo wino, nashaka hitemo Umugande, Umutanzania, Umukongomani wo kwa Gisegeti, n'uburenganzira bwiwe. Gukunda n'uburenganzira bw'umuntu. Ntago abavyeyi inshingano zanyu nukuturera mukaduha uburere, ariko kuduhitiramo ndumva atari inshingano zanyu. Nukuri cyo kintu mugende mugisuzume mugihindure. Naho atari uko nguko abana benshi babayeho mu ngo bafite inkovu, atopostinga umugabo wiwe, atopostinga umwana yabyaranye na wa mugabo bamushingiye, atari fieri yawe. Nyine ikintu nkico ngico umuntu wese uvuye hanze ngo ntiyobora umugeni ngo kubera ko afite amafaranga. Reka umwana akunde wenyine, hanyuma ibindi babyiganire bonyine. Iyo nkuru nge nayumvishe ngira ubwoba, ndavuga ngo turi muri bya bihe Paulo yavuze, bya bihe by'imperuka, bya bihe bya nyuma. Aya makuru yangezeho saa kenda, ndavuga ngo reka nyababwira. Ntabwo ari amatiku, ntabwo ari inkuru mpimbano. Ejo n'ejo bundi namwe aho muri iwanyu iyo nkuru muzayimenya, mumenye na nyirayo, ariko ntamuvuze. Reka mbabwire ngo amahoro mu mutima n'amafaranga mu ikofi. Mwakoze kubana natwe, ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao, bye bye. Hello, muraho, murakaza neza muri City Transfer. Tubafitiye serivisi zo kohereza amafaranga muri East Africa, Uganda, Kenya, Burundi, Tanzania na DRC. Tubafitiye na serivisi za MoneyGram, Western Union. You are welcome.